ka lenti ka sengkit ni shem ba une ude botlo mu ba krautam na kabenta ka kamai kaji na kabenta ka yo kangot bat na kabenta ka jingroiste jong ke jela megla joni om u reusta menshwa u om bakari Amerika ka reuspa ka kleinbor day namar bakadon kalinti ka sengkir kababit kababiang nakaway kesnong sakaway pat kesnong nakaway kajaka sakaway pat kajaka teniru nakaliang jok sorkar apok ejenalam jong ka NPP nganya tu yabi ngilah pelut labon hajar telur kapisa hak dia day banwanra ya kalenti kasengkin kababit kababiang tambah aduk mentah nimpatlah pan pendet lut ya kita nama teng don kibaong dia he tang katengam ko ba prostun selen mo dia he tang katengam diong karoy kapar hamray mangite nimpat yo ngakwa ban ong yo ki maple ya kitu kibampat yo pen sayo ya ka jingkerku lembang jong ka sorkar hapok na jelam jong ka parti NPP hakwedai kerpang bat ka nongstoy area barokowe ngakwa ban penbenah kamat jong di kabangin sakot tendar no cek kadon kowe ke projek nangte nalat paglip syatay syapok kurang kabagi om kesokyan bantuan syade bantuan net hadu angkai suapan boy gejingkit nilayo sanction ar paulai kelur badya kane ha une unai bantuan ngin kot tender bat ngin pelong ru ya kasurok pajong pi kabahe kababit kababiang kenang bakayat kayen joki paiba kibarung bagi bami nakasor nongstoin kanlong kajingkerku yaki baro ngakarai baro napnem jopi belayoi dakis pak klur ni belut ya kasurok kabadon kam haduk kata-kata kaban kita ban kentil ya kayo kakot jomni kata kadai kasurok yang nongstoin sa maue bat na maue kami sate sa po nong juri dakis pak klor ni pelut halor jom kade ka project bat mentangan yo tu ya pi ya kade ka kam rulas dan tre ndai bang suhe tang tele harana kwa palia tu ya pi kilok ki badan atatin skelop halik nang sate jamawe bapin yo i bakate ka project kabang sanction dari Pak Klur mentang kelas dang bangan mekem tang hati kendiat teligis nem lada nilala ban pendet ya kabeh proyek kan long kecing mentoy ya kawes kafe hills baro kawe ban kecing mentoy kamtang ya kan nomba hange hadang kita hingkam kibangi nakaliang joka sorkar hapok ajingilam jong ukonrak sama kabangingile nama teng don kibaong baka sorkar kale silyang kemat yak kipaiba jong kawes Khasi Hills District rengan jatuh yapi ngilak rey bat ngang mitskem bakan long kajing kerku ya bi kipat ba jom kawes Khasi District watsya yalam bakla haka jingkren kiway pat lesi kiba penskau tok bakla baka sorkar kasutia ka sorkar kam trekam lane hana ka sorkar kabatu kabakin ka jingkren kabang man gasti kabang niyo iro wat
Aki social media kabangatan teng abi tuak yang pilih kan kuasu wan panpek mobile. Kikitin kita seluruh surkai. Gatrai mangi kilong keme kilong pagi sama kibat tibre tiple. Gatrai tim kuasu panpek yaki social media. Kala isurkai hadu kata-kata. Baka to ka social media, begitu ki pagba, lani gitu ki preu ki ay ki comment, bakin jeneraong perban, ko sarkar, to ya traisitom, ban penujat ya ki drop, ban penujat ya ki lengci ya kalay, ban penujat ya ki lengkar, kain lang ka salang, hakabang wat ka sidong ka tao, kagon kecing kabang tao. Balete, bangin, kenmau ya kata balete pangilan temau uwe ya uwe pak baleko kilok kibain mata sosial media himwan aji morlem yaki bangin ng tresitom susu nalor karoy kapar nagilaban sandur ya kasnong katau ya kipaipa noksosnong kenang ba kandon kasuk kasay kasyong-suk kasyong-sngan yaki kelung yaki kena yaki kente yaki sama badyak barok bakin island ya kajing kersan kapapura ya une udok usnam ukur ujay upersa ubakha jompi nanti napok ka West Castle Hills kabarit kabahap nyaw taliki ki constituency ka West Castle Hills kabarit pagkata kalong ya i doktor di artel longan unew ramba lakaya u hakasnong kaba mjingay nangi nanongstoy uban ngangit scam nakaliang jongi ka party gimdon kamsyo bandang penito yapi ya kalongying kalomsem bat kumjo ya kain kayat kayen jong rurangba hikam tibba mapi namarday nakajo ka district kabarem bat kumjo ru uday umarjan umarpa kikur kijat jongpi kabangay sukwa panong kalongtang gaway une ureu ramba